Hello friend, hari ni video kan pasal tu bi kumnu pila aban apply ka monetization. Friend lada pi de YouTuber lada pila complete ani 1000 subscriber but 4000 watch time tapi don kam ban tip kumnu ban apply ka monetization. The friend lada pi ku aban tips yo ba ban pa any video. So if you friend lada pi pat complete ada 1000 subscriber and 4000 watch time to yo ba ban pa any video nama lada pi pa menta da pen so to da haden pim don kam cho ban pa any video nama haden lada pim yo any video jingjari PM. Pai tang oi bi so ba ban pa any video the friend so ban stang any video ngako no friend complete si bon friend babi ai ga jing support jompi ni boro banga yo 1000 subscriber but 4000 watch time ni di boro ba jing support jompi besi apa ban support inga komni dengarongan provide video ip daily lada don ini nu absent bami thmai dengan pin i bai pingan personal tho bai bi gumnu pila ban kmai bisa online do the friend lada pi ku aban kmai bisa online just apa ban subscribe ni channel jonga namar agni channel jonga friend ngan tv bi gumnu pila ban kmai bisa dengan smartphone jong bi lada pi ku aban kmai bisa dengan smartphone jong bi lada pi ku aban kmai bisa daily pocket money pila ban subscribe ni channel the friend hangni video ngan I like mr pesan hi friend siapa ban like r pesan ngan ku aban ong ipi like hangni video da siapa ban complete dengan like mr pesan the friend lada pi pa subscribe ni channel jonga da siapa ban join ya telegram group teman ha telegram group ngan I daily update lada don inunu absent ba mit mai fast ngan I update ha telegram ni siapa ban join ya telegram group jonga the friend mentangan record ini mobile screen jonga dengan besok tu bi kumnu pila aban apply dengan monetization lada pila complete dengan 1000 subscriber but 4000 watch time. The friend I hope pila ni mobile screen jong ada friend hari ni video ngan pusno thoi bi kumnu pila aban monetize ka channel jong mi friend lada pila complete eta 1000 subscriber by 4000 watch time pidon kam ban complete chukli ni YT studio the friend lada pi click hani YT studio kan ni pi kumni pi ni de dashboard jonga YT studio lada pi click hani content kan ni pi kumni lada pi click hani analytics kan ni pi kumni lada pi click hani comment kan ni pi kumni the friend lada pi click hani on kan ni pi kumni the friend hakni video specially ngat so pi kumnu pila ban monetize ka channel job ke lada pila complete ka 4000 watch time but 1000 subscriber the country company you have unlocked new way to earn the peak atau membership super at any shopping inilah unlock domain supaya ngala complete 500 subscriber but 3000 watch time te inilah complete lada pila complete data pidon kam ban check itu video bangala upload the friend lada pila complete 4000 watch time the chukli ni get started the friend lada click ni get started kan the company the pe ka thoni watch page or my friend pidon kam ban click ni watch page is ne pila ban on erania short feed as to ini day art link email em tebai mentangan terus nyot thoi pi kumnu pila aban monetize ni watch page as so click ni watch page as friend lada pi click ni watch page as kan pi kumni temanta friend pidon kam ban create ni pi ga tho ni sngewbha ban create bai ni bon ki group im create pai ka tho ni em sngewbha ban create ni lada pi your por create ni lada pi your por chuklik hani tong on lada pi click ni tong on ini day term and condition baki pen i lada pi your por pila aban create any time on ni bon hani term and condition pila aban create lada pi your por lada pi your por pila aban create friend I hope pila so to the company company pi temanta friend pi don come ban click hani pi ga thoni accept with watch paid at terms pi don come ban click hani bon ki bro kim click la so ba ban click to the click hani accept and next friend lada pi la click hani akan pi company any day review your ads default ka on review your ads default by friend lada pi ku aban monetize ga channel jong pi ha channel jong pi friend pila aban bo ya ni ya pre-roll ads, mid-roll ads, but post-roll ads. My friend, lada pi pa ini video jong ki bro pi ka tho pi ini advertise bob lada pi la pa video 1 minute ka poi advertise per DM starting lo ka poi per di lo poi halas jogo ka poi tadi pre-roll mid-roll ada ania ni tu ads different pai lada pi on ni gani pi la aban bo double ads sagani video jong pi lada pi bo double ads te pin yo revenue chibon sngewbha ban click ni place add do the video pidon kam ban tik itu lada pila tik friend click any next so friend lada pila click hatu to click any next lada pila click next hani company pi monetize existing video I friend company pi monetize existing video hani ka tho all my existing video but I will choose any artli ki option ki IEP the any friend away option pidon kam ban choose the new option pidon kam ban choose pangataro atas so thoi pi sngewbha paitbah video la skip lada pi skip friend nyo jing mon toire ani video pipai away ta la biang don kam cho ban pai video ar lightly pai pirai don art lagi option hani friend lada pi choose hani all my existing video tebut ini new video ba pila upload hata video kan poi advertise by sngewbha ban click to all my existing video like click la hani I will choose lada pi click ni I will choose the pidon ka ban monetize jaga pidon ka ban monetize jaga video job kita ba lada pi click all my existing video kan
monetize jaga channel jong pi ini video ba pi upload kan monetize pai pi manta ini video bang upload ita boro video la monetize dengan don kam jo bar monetize jaga video pai dadangan klik di watch page as company ngakum ni tepai pi kata watch page as klik hani watch page as pan tada pi klik hani watch page as hani company ka revenue mentah sengi nga apply ya gani da bhaita mentah sengi nga pat kamai bisare lachai ngan pri profit pi kanu ngala kamai tapai mentah ngan unlock ya gani short feed ads different lada ngan klik ani short feed ads friend company kumni different short feed do ngila aban kamai bisa friend lada ngi upload short video da taro ngila aban kamai bisa to kumnu company bi kumni short feed ads mod lada ngi upload short ha short jong ni ro kan poi advertise lada ngi la aban kamai bisa da phila aban khay gani patho to chokli gini turn on lada pimi oppo like khay the company bi kumnu pi apply ya to watch page as a short feed as ro company bi kumni de phila aban khay gani teman condition bon hani teman condition lada pi oppo pi khay gani teman condition lada pi oppo ram le le chokli gani I accept the short feed term the click hani accept lada pi click ni accept la abyang frame don kam da ban le chokli ini lada pi click hani ani do la monetize a watch page as ro la monetize a short feed ads ro la monetize so company friend fi don come and apply ya monetization lada pi la complete 1000 subscriber but 4000 watch time the friend I hope pila so to mentang am yo menta da pi 0% revenue bole na mar menta sngi nga monetize ga channel jonga tang ba channel achis ni kan update da tang mai bisara ni YouTube the friend I hope pila so to the friend next lada pi click hani dashboard pi ini dollar friend lada ka point green dollar ha video jong pi the mod lada ads ka poi ha video jong pi data pin ko mai sala da pi your red dollar ko ni ka chara jong pi kam monetize re pi hang ni video jong a boro don red dollar lada pi yo yellow dollar friend limit I ads pi yo even kam YouTube kam I ads re hani video jong pi ka up I tang ba pin yo limit tang ba lada ka I green dollar kum ni friend film don camera banten thap ba ya video film kamai bisa bai te friend I hope hilas auto te pai lada pi ini jonga boro green dollar te lada pi click ha short video ro pi friend ha short video ro don ini green dollar pi ini green dollar bale ni man ngala abrik bai sana itu lada pi le ega live ro pin yo aga green dollar pi green dollar bale ngayo nama nga channel jonga ka best ngamyo ara ada company guidelines right te bai ta ngayo yang ni green dollar the friend I hope pila so to kumni pila aban kumai bisara gani ya YouTube the friend I hope pila so to kumnu ban apply ya monetization ngala puso to pi gani video the friend I hope pila so to the friend ada pi pa ni video do mentang ako ban friend kuble jibon bapi ay ga po jong pi ban pa ni video the friend ada pi yo jum to gani video jong so ba ban share ni video ipolog jong pi lada ipolog jong pi ki kwa ban long YouTube ban lada kila long YouTube ro lada kim tip kumnu ban apply ya monetization so ba ban share ni video lada pim tip lo jong ro pila ban pa ni video lada pila apa ni video do mentang I hope pila so to the friend so ba ban complete ya like em ngala pi ni video nga ko like em arto do so ba ban complete ya like em so ba ban subscribe ni channel ro so ba ban share ni video polog jong piro the friend I hope pila so to the friend lada pi ko ban ko website without investment ho even pim kan kamera ban invest ta sin ka do pocket money jong pila lada pi ko ara so ba ban check ni video agani video friend ngala pro so to bi kumnu pila ban ko mai bisa lada pi referee polog jong pi kanu pila ban ko mai lada pi withdraw kanu pila ban withdraw lada ngi withdraw ka bisa ka point am habeng jongi A to Z detail friend ngala pro so to bi ni video so ba ban check ni video friend time na friend bless you bon